Okigoko Reverend Father Patrick Tumukunde omuhwezi wa bwana mukuru wa parish ya Kakindo hakirebwa birayibembire kitambiro kya misa ekyo kujaguza ekiro cyabashyikirire bona hamwe no kushabira abeegi b'ekibiina kya Mushanju ahishomero rya Kazigangore riri kushagikwa gavumenti omugombora ya Kyangenyi omuri Shema district hakubura enshumi nke bashitabire ebigezo byabe by'akamaririzo. Hakuuzibwa mazire yenda kutesha bingi ndikati ulibire kingi inga nibiki ulibire bice ayiterekayi omukifuba yongereho kwe kandi ibi ulibire kingi nitumusima kandi musharaba techi abaziira bakwasira abaana mememe babiira bakuteerwa abaana baabo n'okuteganisa beebembezi kuba abayamba ekintu ekinaho mibi n'omugisha agizire ngu abaziire biine kusiimuka bakaruga omu turo aho jasitaasa neitwe hahigira beegi mwani wakuresa ijatigana mwani wakachimbire timbuzai nubabanda kubana mukakubatere ngoko eruri yomuju mishati yambe speaker yambe yuwopozire wocho mwana kaliona kujeka muhurikize abazire bane bakubahabura nubwenyesya muratunge migisha y'abazire kandi mubongere ushana abazire banyu ngurahanga barinde abarezi n'imigisha kutunge sente zo kujya kubahera maruguza mu mashomero agakurenga primary. Mathias Rahangario wa Olympus Farms Limited hamwe na Silva Bamuhiga wa Wonders bamwe omunkunzi ishomero abizirano barishagika bashobora habwenki Israel hango batira habyo bwegesi kuko no kuri ndunguko ugendeza na yimutemto ubukure ushomeje kandi kanyuguri njo kureba amana mingi tugatira mu mashomero kureba mu kiketu wegesi tubatayayire bakunze ibintu bito bikombeka mukura mbiri yabo kandi no kuraba mu byarongoza amagara gabo gavaje munongo umuntu kwari kushoma narashiya yegesebwa ahweza kandi arete ntungu ko mu ihanga narashomba bantu bagenzi be. Icya kabiri ni nsima government ya Uganda omunonga President Museveni habo kuteka aho nkora eri kwikirisa abantu kumanya mugasho bwo kushoma kandi ekataho n'enkora ya gavumenti eri kusiyo kushoma ahantu hona okumara ekya Mushanju tiyomuheruho yo kwetegerezaho kwihaho n'umusinge okurigirira hawe Jones Nwaha mukuru w'ishomero aho ayijikiza abaziire okutwara abana mu mashomero ago bari kubasa kibabase obutabacwantege ubwo nubwo kwesere nko musinge ukushoma kona nkutandikira ha primary nabwo cyo gongo y'umusinge gwa secondary to kwasa kuza mu secondary wotahirize primary 7 mbene ukabe ninjira ngo wabije kuba kweza P7 bagende babarondera imyanya mu secondary kandi abarabebe batesurwe ati Uganda amashomero mingi bageze kurebwa ngo bazo mu za senior babashabire imyanya mbija kushoma kandi na nece kindi nubajangwe kuko neshonda akero kubasa niyo kashabire ngo muziye wanorondora umwana aho kushomera bino hamurondera kugero ko uko yemerire Gashakwa Gerard Tuguma muri Shema aha Sky TV Agenshon.